Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na niko mbele yako siku hii ya leo kwa ajili ya kutambulisha huduma yangu ambayo inaitwa Uzima katika Neno la Mungu. Jina langu ninaitwa Onesmo Jonathan Lianga, ni mwinjilisti katika kanisa la FPCT Nzega mjini. Ndiko ambako ninaabudu kwa mchungaji wangu anaitwa Alon Maziku, ndiye baba ambaye ananilea kiroho, na katika huduma mimi ni mwinjilisti. Iko mbele yako kutambulisha huduma hii ambayo inaitwa Uzima katika Neno la Mungu. Acha niseme kwa kifupi kuhusu habari ya huduma hii ya uzima katika neno la Mungu. Na hakika ya kwamba neno la Mungu limekamilika, neno la Mungu linajitosheleza, na tunapokuwa na changamoto au tunapokuwa na uhitaji wa aina yoyote, tunalitegemea au kulitumainia neno la Mungu. Katika huduma hii hatutatumainia vitu badala yake tutalitegemea na kulitumainia neno la Mungu peke yake, ili liweze kutuletea uzima katika maisha yetu. Tunapozungumza uzima, maana yake ni uzima katika mwili huu ambao tulionao, ambapo tunaweza tukakutana na changamoto mbalimbali, maradhi, magonjwa, shida ya aina yoyote ile. Tutategemea au kutumainia kupata uzima kupitia katika neno la Mungu ambao ni Biblia takatifu. Kupitia neno la Mungu, tutakaposoma neno la Mungu, tutakapofundishana, tutakapohubiriana, ndipo ambapo uzima wako au uzima wangu utapatikana katika changamoto ya aina yoyote ile ambayo utakutana. Hakika kabisa uamini, uzima wako utapatikana katika neno la Mungu. Na katika huduma hii imebebwa na ujumbe wa neno la Mungu ambao unapatikana katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 4 mstari wake wa 12 hadi wa 13. Nisome neno la msingi mahali hapo. Biblia inasema hivi, maandiko yanasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Neno hili ambalo tumelisoma katika Biblia ndilo ambalo litakuwa limebeba huduma yetu, tukiamini ya kwamba neno la Mungu li hai. Maana yake lina uhai, linaishi, linaweza likaweka uhai ndani ya maisha yetu pale tunapolihitaji. Kwa hiyo tutalitumainia neno la Mungu kama